forgot to ask you, where do you live? Ya ampun kanannya. Ya. Ini ada milkshake, strawberry banana. Yeay, yuk kita coba. Apa makanan Indonesia favoritmu? What is your My favorite Indonesian food. Oh, I love. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja ya. Mbak Tina Bule hari ini punya tamu spesial banget. Siapa ya? Tada! Si halo semua. Halo semua, apa kabar? Ana balik ke sini dong. Tuh Ana Chandra Kusa. Apa kabar Ana? I'm so happy, baik-baik. Baik-baik saja katanya. Ana baru datang, baru balik ke Indonesia dan ya nanti kita ceritain dikit-dikit ya. Tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Yuk, let's go. Mbak Tina Bule's Adventure. Nah, jadi saya dan Ana hari ini pakai baju kebaya, keren kan, tradisional Indonesian. Tapi kenapa kita pakai nanti video lanjutnya ya, harus stay tune biar tahu kenapa emang kita pakai kebaya ini. Tuh lihat dong, bajunya bagus banget. Jadi yuk kita cari tempat duduk dulu. You say I make you nervous, a tragedy. Kamu beautiful. Berapa orang? Dua. Dua orang. Kamu di mana? Ini atau di sana? Di sana aja ya? Iya, silakan Kak. Jadi tempat ini bagus, kayak homey gitu, very nice. So nice decoration-nya. Bagus banget. Jadi Ana, how are you? Apa kabar? I'm great. I'm so excited. I'm so happy. Finally, I'm in Indonesia. Yay! And why are you back to Indonesia? Because saya cinta Indonesia. Yay! So you're back because you miss Indonesia or me? You, of course. Oh, both. Both. No, okay lah. So she's back, that's the most important thing. All my subscribers and like people that are watching my channel ask where is Ana, when Ana is coming back. Seneng kan Ana udah balik, terus kita bikin konten lagi buat YouTube Mbak Tina Bule. Terima kasih banyak semua. So Anuta, how is Russia now? Oh, now Because it's cold. everybody knows she's from Russia, right? Jadi Ana asal dari Rusia. Rusia. So now tell us how is Russia? So cold. So cold. Jadi Russia No, dingin, dingin banget. Soon will be winter in Russia and it will be more cold. So I'm in Indonesia here. It's always summer. Yay! I'm so lucky. But in Indonesia now the rainy season is starting, but it's okay ya. Gak apa-apa. Enggak apa-apa katanya. Luar biasa. So how long are you going to stay? Stay 1, 2, 3 months. 3 bulan. 3 bulan. Oke, luar biasa. Jadi dia kesini 3 bulan, so we need to make a lot of content, oke? Yes. I'm ready. Jadi mungkin kalau punya ide Mbak Tina Bule dan Ana bisa diapain buat YouTube kita, minta tulis di komentar ya. So I'm asking them if they know what content they wanna see from us, from two of us. You need to comment down below, so you give us ideas, okay? Yeah, we will wait. We will wait. Nah, jadi kita sekarang lagi baca menunya, terus ada di menu ini minuman namanya Victoria's Secret. Dari mana yang mereka tahu kita model? You see? So special for us. So special for us. For Atam. Oh, kita belum ceritain. Oh, boleh pesan dulu. Halo. What do you wanna drink? Ice cafe latte, pakai gulanya bisa. Dan saya minta Victoria's Secret dari tapi nggak pakai aloe ya? Nggak pakai aloe. Oh, jadi
Oke, jadi kopinya biasa Ana mau juga. Jadi 2 Victoria Secret ya, Yes. dua-duanya tak aloe. Without aloe or with aloe? Oh, satu pakai aloe, satu pakai ya. Oke, ada lagi tambahannya. Sudah. Dari mana? Oke, jadi kita udah pesen Victoria's Secret itu minumannya keren kan? Semoga enak juga. Terus kita mau ceritain dikit-dikit dari mana kita nama Atam. Karena so our name together, Tina and Ana, it's Atam. Why Ana? You can say why. Because when we was in Starbucks, We were buying coffee from I Starbucks. was buying coffee and they asking our names. We What are say, your names, Yeah, girls? Anna and Tina. And after on the glasses, both of us she wrote Atam. Atam. Jadi tulisannya jadi Atam, Ana dan Tina Atam. Dari mana kita bingung juga, tapi sekarang saya jadi Atam, dia jadi Atam juga. Keren kan? Yeah. Good memory. Yes. So Ana, remember my subscribers. Apa makanan Indonesia favoritmu? What is your My Favorite favorite Indonesian Indonesian food. Oh, I love nasi goreng, Okay. pisang goreng, Ayam goreng? ayam goreng, Mie ayam? mie ayam, sweet martabak. But what is like your favorite, like you wish you had in Russia? Like the best that you think there is in Indonesia? Nasi goreng Nasi goreng. and sweet martabak. Okay. And I like also so much fruit soup. Always on some holidays, Fudge dan they have some oh kayak iya tapi aku bingung namanya apa ya? Warnanya ungu terus ada minuman. Apa namanya ya? dragon fruit, melon. Minuman itu yang kata buah-buah dan manis. Sop buah. Sop buah. Oh, she was Yeah, right. Because I like So coconut good. milk so much. So coconut water, yeah. Coconut water ya itu ada kelapa, ada semua. Yeah, in Russia we don't have coconuts. So sad. Di rumahnya dia bilang di Rusia nggak ada kelapa. Di rumahnya ada tapi mahal banget, so expensive. Yeah. We have but I think it's so expensive. Jadi kita yang nggak bisa beli di Indonesia kan mau minum satu kelapa berapa 10.000 mungkin ya. Jadi ya enak dan Smoked sehat. and brown. Ya, it's not nice. Dry. Jadi udah kalau di Eropa udah tua banget itu kelapanya jadi coklat dan ada bulu-bulunya. Gimana ya itu? So Anna, do you wanna tell anything to my subscribers? Yeah. I wanna tell you that thank you that you don't forget me, that you Aw. always asking about me. I'm so happy, and thank you for watching my Atam. Aw. Like your video. Yes, I love you so much. Thank you for all. Nanti buat ini ada subtitle ya, subtitle bahasa Indonesia. Kalau ada yang nggak bisa bahasa Inggris, Gak bisa bahasa Indonesia sedikit. cuma sedikit aja nanti nggak But apa-apa. soon. So every day she's learning, jadi ya begitulah. So what else? Jadi kita sambil nunggu Victoria's Secret. Yeah. Kita dapat ini minumannya ada orange, banana, yes, itu aloe. Jadi saya tadi pesan nggak pakai aloe. Ini ada milkshake, strawberry banana. Yeay, yuk kita coba. Enak sekali. Dan sehat dong Victoria's Secret kan namanya. Okay, so I think we should finish this and after we go because the event is about to start. Oh yeah, Anna, I forgot to ask you, where do you live? Ya ampun. You're forget in your house. Ya, sklirus. Jadi saya cuma mau kayak bikin gitu interesting tapi Ana ruining my video. Saya tanya, Mbak Ana sekarang tinggal di mana? Terus dia bilang di rumahmu, kamu lupa?
Ya nggak lupa, tapi biar videonya kan interesting gitu. Ya ampun kanannya. Ya ampun ya Nana ya. Jadi, oke dah, begitu sekarang kita. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, Like dan komen. dan loncengnya juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!